Ndagusuhuje kandi mukunzi w'Ingenzi TV nkuha ikaze mu biganiro by'Ingenzi TV. Muri politike kuki FPR inkotanyi kigendera kuri Repubulika y'u Rwanda n'ubwigenge itemeraga igihe cy'urugamba, benshi mu banyarwanda bibeshye ko FPR nifata ubutegetsi izagarura ingoma ya cyami igakuraho Repubulika y'u Rwanda barabiheba. Benshi mu banyarwanda bafashe FPR nk'ishyaka inari rihinduye izina ariko imigabo n'imigambi ari ya yindi baraheba. Kuki benshi mu banyarwanda bumvaga ko FPR izagarura ingoma ya cyami bakirengagiza ko inzira zahindutse. Benshi mu banyarwanda barebye MRND isimbuye MDR Parmehutu bagira ngo FPR irasimbura inari. Icyerekezo cyo muri politiki y'u Rwanda kuva rubaye repubulika kugeza n'ubu bananiwe gukuraho igitera ubuhunzi. Tuje kureba uko byagenze, inzira z'ingeri zitandukanye zibamo ihurizo riburirwa umuti kuko ntawuba azi icyateje ikibazo. Iyi ni Ingenzi TV. Inkuru yacu iri ku bihe byaranze urugamba rwahanganishije FPR inkotanyi na MRND. Ikubitiro ry'urugamba ryatangiranye n'impuruza yahurizaga abasore n'inkumi ngo batabare hakurweho Repubulika y'u Rwanda n'ubwigenge bw'ikinusu. Urugamba rwarangiye tariki Nyakanga 1994. Iminsi 15 ishize nibwo hagiyeho leta y'inzibacyuho ihabwa inshingano zo kunga abanyarwanda, kuko tariki 19 Nyakanga 1994 nibwo idarapo ryazamuwe. Abanyarwanda bati tuvuye ibuzimu tugiye ibumuntu. Kuva jenoside yakorewe abatutsi ahagaritswe byagenze gute muri politiki y'u Rwanda ruyobowe na FPR? Hagati muri guverinoma haje kubamo ikibazo. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Bizimungu Pasiteri aregura inteko ishinga amategeko, nayo perezida wayo Depite Sebarenzi Joseph Kabuye aregura. Mu mwaka wa 2000 inzibacyuho yari igikomeje, ariko haje kuba amatora. FPR itanga abakandida babiri, umwe yari Dr Murigande Charles waje gutsindwa na General Paul Kagame wahise aba perezida wa Repubulika y'u Rwanda kugeza n'ubu. Abanyarwanda babonye hahinduwe ikirangantego, indirimbo yubahiriza igihugu n'idarapo, ariko tariki ya 1 Nyakanga ikomeza kwemezwa nk'iy'ubwigenge bw'u Rwanda. Ubwo Afurika yose yatangiragamo impinduramatwara yo kuva mu bwami ibihugu bikaba repubulika, nabwo n'u Rwanda rwinjiye muri iyo ntambara. Idini Gatolika mu Rwanda niryo ryafashe nimero ya mbere yo gushinga amashyaka. Kuva mu Rwanda amashyaka ashinzwe mu Rwanda ayarahanganye ni MDR Parmehutu yashingiwe muri misiyoni ya Kabgayi na inari yo muri misiyoni ya Nyanza. Ibyifuzo bya Kiliziya Gatolika kwari uko ishyaka MDR Parmehutu ritsinda amatora. Inari ikimara gutsindwa yarahunze. Ubwo FPR yumvikanaga ko itangije intambara yafashwe nkizanye ubwami. Iyi ni Ingenzi TV. Umusaza umwe waganiriye ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyaho.com, ariko akanga ko twatangaza amazina yo kubera umutekano we, tuganira yagize ati navukiye ahitwa Bwanamukari ku musozi wa Save. Ishyaka inari ntabwo ryatsinzwe kuko ribuza abarwanashyaka, ahubwo twazize ko baturashe turahunga. Twageze mu buhungiro turongera tugaba ibitero turatsindwa kugeza mu 1972. Ubwo FPR yavugaga benshi twumvaga tuzakuraho imigenzo ishamikiye ku ishyaka MDR Parmehutu, ariko byaje kurangira bikomeje kugeza n'ubu. Ingenzi iti none se FPR na inari ubihuza gute? Umusaza ati iyo urebeye usanga bari bagize inari aribo babyaye FPR nkuko MRND yabyaye FDLR. Ingenzi iti kuki mwumvaga nimugera ku butegetsi muzagarura ubwami mugakuraho repubulika? Umusaza ati impamvu nuko repubulika yatwiciye ikatumenesha nabo twasize mu Rwanda ikabakorera jenoside. Ingenzi iti ese wumva intego ya FPR zaragezweho? Umusaza ati zagezweho nko guhuriza abanyarwanda ku meza ya politike hatagendewe ku bwoko, ariko harimo ikosa nuko ibihingwa ngandura rugo byaracitse bikaba byarahaye icyuho abenga ibikwangari, bikaba byarangije bamwe mu banyarwanda. Ingenzi iti nicyo babwira inyenzi inkotanyi gusoreza ku nzirabwoba? Umusaza ati bose ni abana b'u Rwanda, niba hari inyenzi n'inzirabwoba bagitera akuka ndabasuhuje. Inkotanyi zo ziracyari mu ruhando rw'umutekano. Amadini n'amatorero ayobokwa kurenza uko inzego zitandukanye z'ubutegetsi ziyobokwa, kuva hatangizwa imigenzo ishamikiye ku gusenga mu buryo butandukanye mu banyarwanda, hemezwa ko aribwo urwikekwe rwabaye urwangano, induru zivuza ubuhuha. Repubulika n'ubwigenge tuzabigarukaho ubutaha. Iyi ni Ingenzi TV.